Fl-2016 kellu fħoġru r-rapporti tal-FIU u allegatament ma għamel xejn dwar il-Panama Papers u stess ammetta li ma għamel xejn, anzi stqarr li mar jiddiskuti dak li kellu fidejh mal-ex Chief of Staff Keith Schembri. Inbidel il-Prim Ministru u baqa' fil-korp, inbidel il-Kummissarju u żammu bħala assistent tiegħu. Fi frar li għadda intażel biex jingħata medalja mill-Korp tal-Pulizija għal servizz twil u effiċjenti. U issa 5 snin tard Ian Abdillah ġie sospiż mill-korp. L-aħbar ta' din is-sospensjoni ħarġet wara li l-ġimgħa li għaddiet kien ippubblikat ir-rapport ta' inkjesta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia fejn isem Ian Abdillah jissemma xejn anqas minn 18-il darba. This case, not much progress seems to have been made on it. So can you tell us what progress? Are you investigating it actively? Minix responsabbli biex ngħid lilek. But you're responsible to the public at the end of the day. Responsabbli għall-Kummissarju tal-Pulizija mhux għalik, u mhux qas għall-public. Alright, jiena direttament responsabbli għall-Kummissarju tal-Pulizija. So you are actively investigating 17 Blackton. Ma nistax inkellmek fuq il-każ taf. Il-Kummissarju preżenti Angelo Gafà kien żamm lill-istess Abdillah bħala assistent kummissarju għalkemm poġġieh fuq l-IT. U meta biddillu din ir-responsabilità, Gafà kien stqarr illi Abdillah ma naqax fil-qadi ta' dmirietu. Ħankunu qed anke inbidlu l-head of department. Ma jfissirx li s-Surien Abdillah naqas x'imkien. Ian Abdillah u l-istess persuna illi qal li ma kellux evidenza biżżejjed biex imexxi dwar il-Panama Papers u biex jinvestiga lil Nexia BT. Dan fl-istess waqt illi madwar id-dinja fl-2016 kienu qed jiġu arrestati politiċi u nies ta' ċertu statura fid-dinja tan-negozju u s-servizzi finanzjarji. Intant, il-Korp tal-Pulizija qed jgħid li l-uffiċjal kien sospiż skont ir-regolamenti dixxiplinarji tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku. Issa, ħafna qed jistaqsu għaliex fuq persuni oħra mhix tittieħed azzjoni u bħal donnu xejn mhu xejn, inkluż membri tal-Kabinet illi fi kliem ir-rapport tal-inkjesta jridu jġorru responsabbiltà kollettiva għall-assassinju ta' Caruana Galizia.